Andam chiao na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thawng kul lali Tangkhawng ni hlai nga Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chim ding mi tlangtar cheu khat nga chu taingen ka dau nak a mi piral ka panni nun nak aliam Palawa kopi pong SSC Kalaya zanhi somriat kwa battalion chungtal pol anzam Mindong peng ali changkhua SSC ral shrang kutang palik sakhan luhno in anka pasari anthi Kiu a SSC ral shrang ni kum upa panhi dal in tol chungmi panga antha na timi thong le thong pangdang na an raksilai Tangen ka dau nak a mi piral ka panni nun nak aliam Chiram kul tidim peng tangen kopong SSC ral shrang khem chu January ni hlei ni a thok in mi piral ka pufot ni anka Kalay lei in shamwan zong SSC ral shrang ni anka ve tia thai si January ni hlei thum zan swimi lam poriat luk a SSC ral shrang ni atuk nak vanlong in anka thancha a zan lei sangkhan mi piral ka panni nun nak aliam CDMC in ni anlak der Kalay in taingen lei chu SSC ral shrang ni shamwan in anka cha a CDF hakha in salai tlongtin cheu le CDF KKG in salai pumkai anun nak aliam tia kanthai taingen ka dau nak a atel mi piral ka pufot na chu CNA CDF CDMC in CDF KKG CDF Tangkhawng CDF hakha PDA le CDF holngauram na an si tia an lakder Palawa kopi pong SSC Kalaya zanhi somret kwa battalion chungtal pol anzam Chiram kul Palawa kopi khatlai ral a ummi SSC Kalaya zanhi somret kwa battalion chungtal pol chu an battalion chuatak in anzam na tia to chungmin na sin in thei si SSC ral shrang thazang zanhi tluk an umnak Kalaya zanhi somret kwa battalion chu alwan chiami January ni khat in Rakhine ral kap ni ka dau shram thok i ni shaleng an ka dau nu thong hi kulali January ni hlai ni a an battalion chotak in anzam na tia to chungmi pakhat ni zalen a achim an battalion chotak in anzam hi asi I chu battalion a chun pakhat man an pang ti lo January ni hlai ni thok in ka dau nak thong le maithal pu thong thei asi ti lo atu tiang chu a diary ko tia achim Palawa kopi SSC Kalaya zanhi somret kwa battalion in Alshang chungkhar pol chu alwan chiami thonghi kul le thum December tlachung a yangon kopi a anchial na tia thai si teluk tlang tlang nak in nitlak lai unaw thum na le SSC ral shang chu ni ni chung iton nak an ngei nu a chankar lak ka dei nak min sen an thu nu in Palawa pem chung a Rakhine ral kap le SSC ral shankar lak a ka dau nak a ti lo tia to chungmi pakhat ni achim chap Palawa peng SSC sakhan panhi chu Rakhine ral kap ni an lak chap Chiram kul Palawa peng a SSC ral shrang ni hun an khorna khangkha sakhan chu Rakhine ral kap ni tlapling te in an lak khopin a shamnam tamngai zong an lak chikho tia nitlak lei una thumna ni January ni hlei thum zana thong an than chupin a Palawa chawtoramri a miwa SSC sakhan zong January ni hlei thum za swimila produkluk a an la kho chapi Palawa pengchung SSC ral shrang sakhan kun nak tum lo chu Rakhine ral kap ni an la kho chang tia an lak der SSC ral shrang ni hun an khwarnak miwa sakhan chu thongpi kulali January ni khat in ka dau shram an thuk chang I January ni hlei thum a tlamping te in kan la kho chu sakhan lak nak a kan lak chi mi shamnam pol zong kan lak tar te lai tia Rakhine ral kap ni thong an than miwa sakhan la ka dau nak leo a SSC ral shrang ni chunglei ka dau nak atua mi ruang a to chungmi pakhat nun nak aliam I intam ngai zong a rok tia nitlak lai unaw thum ni chathan an chuami a an lak tar chi
DF ni Rakhine Ral Kap AA he Ralan Bauti Nakong Thong an than Yo Defense Force YDF chu Rakhine Ram Kul chung le Chiang Kul Palawa Peng chung SAC Sakhan la Kadaw nak na a Rakhine Ral Kap AA le MDF na he mun khat a an dauti nakong thong hi kul li January ni hlei ni a jathan an chua atang ri chan chung zong a SAC Ral Frang Sakhan la Kadaw nak a petlai in kanital peng ri lai tia an lang tar chi alwan chami chan a SAC Ral Frang ni hun an khwarnak tang chi Sakhan la Kadaw nak leo a adang shamtlai pu cheu khat in miza pi ral kap na zong ral tuk chon pa ati in kan sin a lung thau ngai in anital na tia Rakhine Ral Kap AA ni thong an rak than tangshi Sakhan la Kadaw nak chu zathum chung arau I thong hi kul li January ni ruk a chu Sakhan chu kan lakho Sakhan kan lakho tiang YDF phu chu lung thau ngai in anital tia an lang tar chi Yo Defense Force YDF chu yo mi phun ha kil vending le Myanmar ram miza pin ha ni SAC Ral Frang kutang in kan lot kho nak ding cha ati in thong hi kul lakhat me ni hlei ni a yomi phun minau nani der mi phu asi I mi zai phu ko tang man a lo in a thong mi thin lung ruwa nak le der hun phu asi tia YDF ni chun thong an than thong hi kul thum December jan hi nak a Rakhine Ram kul chau to peng tang shi SAC Sakhan la Kadaw nak a Yo Defense Force YDF chu tang ti phun ha he mun khate a atuk chon pa a ral thanga in atel mi kan si atu bantuk in ral tuk chon nak le Kadaw nak a akan tel tu Rakhine Ral Kap AA chung a lunglom nak tampi kan ngei tia Yo Defense Force YDF ni thongan that mi a an lang tar chi Kalay mu khopi a poke nak petlai in a chuak sagaram chan kalay mu khopi chung hun cheu khatha a January ni hlei thum jing a shamngan le methal poke thong petlai in kan thei cha a thin phangai in kan ko na tia tahan sang tol chung mi pakhat ni lungmali phos a achim thong hi kul li January ni hlei thum jing cheu hlan in shamngan le methal poke thong kan thei I jing sui me lam pasari le kul langa tiang a diary lo mi cheu chu thin ngai in kan ha I lengzong kan chuak ngam lo impong kam a khurcho chia angai min ha chu khurchung a kan idor ha phone line cheu khat le internet cheu khat zong an phi dia achim chap Kalay mu khopi SAC Shangwan ka nak in kumhlai ni ngak che pakhat bun nak aliam sagairam chan kalay mu khopi chak lei to chia gun khwa a SAC Ral Shrang ni January ni hlei thum jing a an ka mi Shangwan kwan pu ke nak in to chung mi kumhlai ni ngak che pakhat nun nak aliam tia to chung mi na sin in kan thai kalay mu khopi in mengsha chuk an hat nak to chia gun khwa a SAC Ral Shrang ni an ka mi Shangwan kwan atla I kumhlai ni ngak chia nu pakhat chu apo a apuan ho cha a lemma fak atur I jingsui mi lam me khala cheu tuk a anun nak aliam hi asi tia to chung mi pakhat ni achim Dong peng ali chang khwa SAC Ral Shrang kutang palik sakhan lunho in anka pasari anthi magweram than te ye pengkom Mendong peng ali chang khwa SAC Ral Shrang kutang palik sakhan lunho in anka cha a Ral Shrang palik pasari anthi tia SAF sin in kan thai January ni ria jingsui milam parukluk a Mendong peng ali chang khwa SAC Ral Shrang kutang palik sakhan chu mipiral ka pufan ni lunho in mini somli nga thluk an ka na pasari an thi paruk ni hliam an tuar tia thei si kadaw nak a atal mi piral ka pufat na chu SAF tayep pengkom battalion 4 Eagle Force le wolf dang ti pufat na an si mi piral ka shamthlai pufan chung in minung pathum ni hliam an tuar tia an langter Eu a SAC Ral Shrang ni kumu papanikal in tol chungmi panga an tha nga sagairam ten ki upeng SAC Ral Shrang ni kumu papanikal chi in tol chungmi panga an tha nga tia ki upeng thongpang dik chung in tongwangoi tu pakhat ni achim January ni lei ni jingka ki upeng thanglai hmaram ara lamsel mi SAC Ral Shrang thaza somde tluk ni mincha khwa a kum somruk tluk upa putar pantni chunto chi khwa a nu pakhat kasai khua a pa pakhat le nu pakhat an dilak fon tol chung mi panga chu an tha na chupin a chunto chi khua a kusak
saknak in pasra an khang tia tol chung mi nhani an chim January ni shra jing sui mi lam pakwa le cheu thluk a SSC ral shra ra lam chial mi le mi piral kap kar lak a mini som dinga chung thluk ka dau nak achuak al shang pasra an thi cha a atu bantuk in ral shrang ni tol chung mi an tha na nak hi si tia PDF ni an lak ter Emiu peng piu so thi pakhat chu CDF KKG sin a phone sagairam than kalemiu peng piu so thi ral shrang pakhat chu January ni hlei ni a shamnam na he CDF KKG sin a phone tia Chilean Defense Force kale kabo gango CDF KKG ni chathan an chua CDF KKG sin a phone mi piu so thi ral shrang ni meithal zun khat le konfang zale somsari zong a kan chi cha a tangka singkul laksong kan pek I ahim nak mun a kan thla tia Chilean Defense Force kale kapo gango CDF KKG ni chathan an chuami a an lakter Mudong kopi a siang hak chia purtu moto chan sol nak in phim chong leo mi minung hlei thum hliam an tuar January ni hlei ni Zinglei simi lam pathum klup a moram kul mudong kopi siang hak chia siang hlei run a thla tu na le adong ton tu na moto chu chan sol nak aton cha a phim chong leo mi nula patal in minung hlei thum hliam an tuar tia MERT sin in kan thai moto chan sol nak aton nak mun hi mudong kopi motan lam ko khapong khwa azin chin thak nak dumpong a si tia an langter hliam tor mi nong hlei thum na hi mudong si in a kwat an sin na chulak a hliam fak ator mi na chu molameng si in a an thial na tia thei si Sanhi chung in India ram chung a azam mi SSC ral shrang zali reng lo an si SSC ral shrang sakhan ka dau nak an ton cha a alu an chia sanhi chung long in SSC ral shrang zali reng lo India ram a an zam chang tia India ral kap trom vo ngei tu pakhat ni achim India ral kap Chief General Manoj Pandey ni January ni hlei khat New Delhi press conference tomberwa nak a achim mi chu kan hu lei thani chung khan SSC ral shrang le PDF anika ruang a SSC ral shrang minung zali hlei ruk chu India ram chung a anzam tia achim azam mi SSC ral shrang na chu India ram chung an phaklom pal chan rau lo a Myanmar ram at kwathan an si tia achim chap India le Myanmar ram ri hi meng thong khatluk in a pe tlai mi asi cha a India ral kap ni SSC ral shrang hi khoi ka mun in da an lu ti fyang hlang in an lang tar kholo e ral kap he ka dau nak ruang a chiram kul palawa peng in SSC ral shrang za le sob nga khachu December kul lakwa khan India ram Mizoram ram kul a an rakzam chiram kul falam peng ri khudar kopi la ka dau nak matupi peng lailen pi kopi la ka dau nak sakairam than khabat kopi la ka dau nak hunha in SSC ral shrang tampi chu India ram chung a anzam tia thei si Tuzi nga Thawngchimnak chu ma vel in kan dong tari lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kanelom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ro kan to pek cheu ding in kanin som na